Можете не расходиться, сейчас будет очень, очень горячо, потому что на сцене наша прекрасная Соня Исаева. Сонечка, прошу тебя на сцену. Давайте, друзья, поддержим. Правда, сегодня такой хороший, теплый вечер, правда же? Я не слышу вас. Итак, на сцене Соня Исаева. Спасибо большое. Всем добрый вечер. Хочу поздравить Рукет Сатыбалову с сегодняшним праздником, чтобы дальнейшие такие праздники были почаще, и чтобы радовались наши кумаки. Медленная моя композиция. Мелики-семерики, мужчины приглашают дам. Yürek avrumu siyusa ötken, seni siye durup sabrın bitken, bizge soramaylı zamanlar gitti. Sağınaman mahayaman, kıynama beni tamam. Sessiz yaşa kurup olmayman. Yaşamın manası sana karap doyup olmam. Meniki sen, meniki sen, seni başkaga men koymam. Seni nasipli yeter mi? Muradıma yeter mi? Sensiz yalnız seni beni koyma. Yaşamın manası sana karap doyup olmam. Meniki sen, meniki sen, seni başkaga men koymam. Seni nasipli yeter mi? Muradıma yeter mi? Sensiz yalnız seni beni koyma. Мужчины, приглашайте дам. Yaşam yarık, bizge gelgen suyu altından artık. Seni bulan bir şey durup öğrenip, sağınaman mağayaman, kıynama beni tamam. Sensiz yaşa kurup olmayman. Yaşamın manası sana karap doyup olmam. Meniki sen, meniki sen, seni başkaga men koymam. Seni nasipli yeter mi? Muradıma yeter mi? Sensiz yalnız seni beni koyma. Yaşamın manası sana karap doyup olmam. Meniki sen, meniki sen, seni başkaga men koymam. Seni nasipli yeter mi? Muradıma yeter mi? Sensiz yalnız seni beni koyma. Sesimle eşitsinle sana yırlayıma, siyine gelip sana sözünü bergen bana. Sana barakallah.
много думала, не Ирлайн, мне, может быть, одну русскую для всех. Все танцуем, весь зал, пожалуйста. Просим на танцпол. Маэстро сейчас подготовится.